साला तुमको समझ में नहीं आया। हम लोग आसामी लोग, तुम लोग ये पठार समझते हैं क्या? जब मर्जी बास भरा के ले आएगा। ये हिमंत का क्या अपना प्रॉपर्टी है क्या? मैं दुखे कैसो आज इमान कष्ट करार पाছত घंटा साला बस्तु ले पे यार मैं गात हाथ दिया ना साला यहाँ से मार के भेज दूंगी साला साला सुटिया याद दिबले এইটো মই এতিয়া মই সেইকাৰণে কৈছো খং মোৰ এইকাৰণে উঠিছে মই জীৱনত কেতিয়াও এনেকুৱা খং উঠা নাই ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত তহঁতৰ নিচিনা চুৰ ডকাইত বিলাকে ইয়াত ভোট দিবলৈ আহিছ বহ ইয়াত বহ পুলিচ মাতি আছো বহ নমস্কাৰ আমি যেটো কথা ভয় কৰি আছিলো এটো মই কেমেৰাত দেখাই দিছো আইআইটি গুৱাহাটী বুলি কৈ এজন লৰা নাম হৈছে ধীৰাজ সিং তেওঁ মোক কৈছে অলপ এক্সট্ৰা কথা পাতিবলগীয়া আছে মই কি এক্সট্ৰা কথা পাতিবলগীয়া আছে তেওঁ কৈছে आपको यहाँ पे वोट देने का कोई लोग चाहिए क्या मैंने उसको बोला हमारा वोट जो देगा दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोग देगा आप कहां से बोले मैं आईआईटी गुवाहाटी से हूं ये एक यूपी भोटर आईडी कार्ड एक यूपी भोटर आईडी कार्ड एक आईआईटी कार्ड फर्जी ने नकल मैं कि असली मैं ना जानू तो मुझ कैसे आपको हम मदद करेंगे एनएसवाई बोल के ऐसे बोला ऐसे एनएसवाई सेनेसवाई एकूतो নহয় তেওঁ মোক কৈছে 4-5টা যদি আৰু ভোট লাগে 10টা ভোট লাগে মই আদমি আপোনাক দি দিম আরে হোৱাট ননসেন্স ইট ইজ আমি যিবিলাক বিহাৰৰ বাছাহা কথা কৈছিলো সংবাদ মাধ্যমৰ সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছো যে আহক আপোনালোকে এটো নিউজ কৰক মই লৰাজনক চিনি নাপাও ৰাতিপুৱা আৰু 3 জন আহিছিলে কিন্তু মই আজি পুলিং এজেন্টৰ কিবা ফৰ্ম সম ফিলআপৰ কামত সহি কৰি থকাৰ কাৰণে 3 জনক কলো যে ভাইয়া मुझे अभी टाइम नहीं है शाम को आइए क्या बात है शाम को करेंगे तो एतिया बोले मुझ कैसे आप मुझे वोट देने का मौका कर दीजिए हम आपको वोट दिलवा देंगे व्हाट नॉनसेंस इट इज वोट मुख बिहार यूपी पर लगे नेकी इलेक्शन कमिशने धरिबने नधरिब एबिलाक बस्तु बिहार पर बास यूपी पर बास आहि आछे बुली কৈ আছো মই মিৰাপুৰ থাকো कैंडिडेट মোৰ ঘৰত ফৰ্জি ভোটাৰে ভোট লাগে নেকি খুদিবলে আহি গৈছে পুলিচ কোড আছে বিহাৰৰ বাস বিলাক যে আহি আছে মই হেকেনে অসমৰ ৰাইজক এটা কথা কৈছো বিহাৰ মডেলটো ইয়াত লৈ আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৈছো আমি কৈ থকা কথাবিলাকৰ আপোনালোকে সত্য প্ৰমাণ বিচাৰিছিলে মা কামাখ্যাৰ প্ৰমাণ আনি মোৰ ঘৰত দি গৈছে ই ভোট দি পেলাই মোক জিকাব আহিছে ইয়াত বিহাৰ ইউপি মানুহে এই ফৰ্জি ভোট দিব আহিছে মই মোৰ মা নামটো ইলেকশ্যন কমিশনত কৈ পেলাই ভোটাৰ লিষ্টত আনিব নোৱাৰো আৰু ই কুত্তা ই ইয়াত ভোট দিবলৈ আহিছে ইয়াত মই অসমৰ ৰাইজক কৈছো চাওক ই নিজে নিজে ধৰা দিবলৈ আহি ইয়াত আহিছে মই সেইকাৰণে মিডিয়াক কৈছো আহক লৈ যাওক এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি আৰু ইলেকশ্যন কমিশনক কৈছো বিহাৰী মডেল ইয়াত আমি কাইলে আমিও দেখা যাব ইয়াত বিহাৰৰ পৰা ফৰ্জি আইআইটি বুলি কৈছে কি এনএসৱাই বুলি কবলৈ আহিছে তাৰ পিছত কৈছে বোলে কি যুৱ মৰ্চা বুলি কবলৈ আহিছে বিজেপি মুখত বেয়া কথা ওলাব আমাক উত্তেজিত নকৰিবৰ কাৰণে প্ৰশাসনক বুজাই দিছো অসমত থকা বাকি কমিউনিটি মানুহক আমি বেয়া পোৱা নাই কিন্তু কি বাসে বাসে মানুহ আনি কি মোক কৈছে आपको अगर हिंदी देखने को कि নহলে কব অসমীয়াত কৈছে क्या बोला हमको समझ में नहीं आया ही मुख कैसे आप मुझे वोट डालने का कोई व्यवस्था कर सकता है मुझे क्या व्यवस्था आपका वोटर आईडी कहाँ का है बोले यूपी का है लेकिन आप अगर बोले तो हम वोट दे सकते हैं अच्छा अल्लाह तुमको समझ में नहीं आया हम लोग आसामी लोग तुम लोग ये पठार समझते हैं क्या जब मर्जी बास भरा के ले आएगा ये हिमंत का क्या अपना प्रॉपर्टी है क्या मैं दुखे कैसो आज इमान कष्ट करार पाছত घंटा साला बस्तु ले पे यार मैं गात हाथ दिया ना साला यहाँ से मार के भेज दूंगी साला कुत्ता साला सुटिया याद दिबले এইটো মই এতিয়া মই সেইকাৰণে কৈছো খং মোৰ এইকাৰণে উঠিছে মই জীৱনত কেতিয়াও এনেকুৱা খং উঠা নাই ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত তহঁতৰ নিচিনা চুৰ ডকাইত বিলাকে ইয়াত ভোট দিবলৈ আহিছ বহ ইয়াত বহ পুলিচ মাতি আছো বহ সালা ইয়াত বিহাৰী ডকাইতি কৰিবলৈ আহিছ তহঁতে ভোট দিবলৈ আহিছ আইআইটি বুলি কৈ ফেক কাৰ্ড লৈ পেলাই আহিছ কালি মই আজি কৈ দিলো বুথত বিজেপি হওক এজিপি হওক কংগ্ৰেছ হওক এজেপি হওক সকলোকে অসমৰ স্বাৰ্থত কৈছো এই অপসংস্কৃতি লৈ যদি কোনোবা জিকিব বিচাৰিছে অসম ৰহাতলে যাব মই বিনম্ৰতাৰে হাত জোৰ কৰি অসমৰ প্ৰত্যেকজনক আহ্বান জনাইছো এনেকুৱা ফৰ্জি ভোটাৰ যাতে
কোনোটো বুথত যাব নোৱাৰে পালে মই কাইলে কি কৰিম মই নিজে ক'ব নোৱাৰো মই আইন হাতত তুলি ল'ম নে নলম পিছৰ কথা অসমৰ স্বাৰ্থত এটা 4G ভোটাৰক মই অসমত ভোট দিবলৈ যদি মোৰ চকুত যদি ধৰা পৰে তাৰ কি হ'ব মোৰ কি হ'ব মই কাইলে দেখা যাব এতিয়া কৈছে অশোক সিংহলে পঠাইছে বুলি কৈছে হা अशोक सिंह नालागे ताक खुदिबले को पुलिस ताक खुदिब तुम्हारा ये आखिरी मौका है तुम जितना तुम्हारा भाइयों और बहनों यूपी बिहार से वोट फर्जी देने के लिए आया है सबको ये चुनौती दे दो हम भी किसी से हम लोग भी कम नहीं है हम सतत कहाँ है तुम्हारा आदमी कहाँ है तुम्हारा आदमी अरे तुम्हारा छोड़ो तुम IIT नहीं तो और बायवृत्ति की है तुम एक बाइडो भी रिकॉर्ड करके रखा तुम पहले क्या बात बोला था तुम तो वहां जाके मुझे क्या बोला जो बाइडो तुम्हारा अगर गुवाहाटी में दिसपुर में वोटर ID में तुम्हारा नाम ही नहीं है तो कैसे सवाल कर सकते जो हम वोट यहाँ पे दे सकती हूँ क्या अरे मैं दिसपुर का वोटर हूँ मैं न्यू गुवाहाटी में जाके वोट दे सकते हैं क्या तो तुम यूपी का तुम वोटर है तो ये इलीगल क्वेश्चन मुझे क्यों पूछा हाँ चला दिन रात एकाकार करी पूरी पहाड़ भोयाम घूरी तुम्हारे IIT का ये खुपड़ी में कुछ भी नहीं है क्या तुम IIT का है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या 4G IIT यूपी का भूटान यहाँ भूत दे सकते हैं क्या অসমৰ ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো এয়াই হৈছে বিজেপি মডেল এয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ গুজৰাট মডেল বিহাৰী মডেল ইউপি মডেল মই একেটা কাগজ নিদিও হা এই যে বাসে বাসে মানুহ আহিছে সব 4G ভোটাৰ কাৰ্ড লৈ ৰাইজ সাৱধান হওক কেৱল দিছপুৰ নহয় গোটেই অসমত যাতে এজনো বহিৰাজ্যৰ মানুহে যাতে ভোট দিব নোৱাৰে আৰু মই এটা কথা কৈছো মই বহুত অন্তৰ চাফা মানুহ মা কামাখ্যাই ধৰা দিবৰ কাৰণে নিজে নিজে কুকুৰক ইয়ালে লৈ আহিছে কি ইয়াত আহি ধৰা দিছে মই কৈ থকা কথাটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আহিছে मैं এতিয়া पुलिसों तक जाम पुलिस न जब तक नहीं आएगा तुम यहाँ से नहीं जा सकते और मैं कैसे तुम्हारे इलेक्शन कमिशन लिखा यूपी ভোটাৰ ID দি কেনেকে দিছপুৰত ভোট দিবলৈ আহে ইলেকশ্যন কমিশনে এটো নকৰালৈকে মই ভোটে দাল নালাগে দৰকাৰ হলে অসমখন এনেকে বেলেগৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ নিদিও ইহঁতে কি এখন চৰণীয়া পথাৰ পাইছে নেকি এখন साला तुम्हारा बिहार में जाके मुझे वोट देने देगा नहीं देगा तुम्हारा यूपी में देगा साला छोड़ो मैं पुलिस दिम इलेक्शन कमिशन दिम